Kejengsi Peklar FC pen patir pipon si Sorlong bong football tournament ki bipon. Kedamtang jang mini pa inkoyar ni pen Peklar football club pen patir pipon pen Kejengsi women knockout tournament difu pen Lamding road kilometer phot tasa playground along bipon lo. Bini jang mini pa inkoyar ke thomarni an ke quarter final aparman United Women Football Club lapen Karbi Anglong Sport Association Women Football Club ang bongsi pathupon bomlo. Birta tok boma porhut an ke pupu ke the kaching bar choma joine gol chathapon pelang. Difupen Sarajit Seti, report TK News. Khombrai khura arong aradatum MSc Prabhat Chandra Taro alangli phanke nangnelo candidate akimisi nangpopusi lamthe chepaklangpon nijangkar bianglong lakhai si duar amla constituency ke parlo khombrai khura arong aradatum kisungke boy aputhak lamthe chepaklangpon atengke non ke dobom MSc Prabhat Chandra Taro alangli MSc ke cho ningkan phodolo bonta nilitum khombrai khura arong aphan thangnata nangkera pu chithekdam long lelang lasi non nangkileji MSc kilik ahutke nilitum lakha pho krokengdang polling station penke alangli phanke cherabdun thekthelo puta khombrai khura arong aradatum ningje pon lapenon nilitum ningka chethenai lipson be aphan ticket nang pipiason te ansosi nilitum khombrai khura arong arat kisung sitame jogji angringdo lasi alangli lipson be aphan duar amla constituency pen ticket pibek thapusi CM Dr Tuliram Ronghang aphan chuning ripon dongka mukam penjona singrong phar TK News এতিয়া আমি নন নান্তা নিলটো মালা লুকিলি মিছি বাংকে নিগান ফলো একলম্ব কোৱা মতেতো বুলি নহয় ৰাজৰ কোৱা মতে এতিয়াতো এটা কৈ আছে ৰাজ্য কৈ আছে প্ৰফাৰৰ টিকেট নোপাইতো ভাল হ'ব কৈ আছে ইলেকশ্যন এইটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পৰা ফুড চেয়াৰমেন হ'ল মেডিকেল চেয়াৰমেন হ'ল এইটো পুৰণা মানুহ তাকে টিকেট দিয়াই ভাল হ'ব বোলে ৰাজৰ মোৰ ওচৰত এনেকৈ আশা কৰে সেইটোৱে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ Lasua rong amen usan ini lai rong ma kumbrai khora so polling station Krokengdang homosti amen duaram lah homosti non MEC komegne MEC ke la profesor lo ningkan an si ladlaso MEC ke man nona ningkan po paret lo abang sorong pan kopi sinang kilang lo ningkan po cari nona antala pilo langke awite lo kaya ni tayo ningkan po pare lo jing epak tawe lo yap tawe lo hem su tawe lo kreng lo de non eprang hala election kirang po hala so election of harmana tum cerap dun lang ma aprang ya non kirang ji non kirang ji mana la sim sar pu alama pang ke election se sar fan pipo polote ni alang lilong se topo roa sar tum ta ni se hangpo Udarota 160 take parisre troke tulu nase ke rata tumpa la tunta singkin one asas puna itumda ronga kampura lo nita kita ni alan lipenta tikit ke na tunta apota ni litulo tikit ke apota ni tulo ala kuwa di parti upista nita tamlo benon tan ningkan poparet lo nase ke nita ronga sara tumda ni lipan se tanpa mati oi ko kampura nage BJP सरकार लो हाइता हाइलो पुता yok me lo uthan lo pang pipi ke kuson pone ke bulo he nase ke pang ya ta pipe mane imisi sar bupo duar pilo ke ala bokaji men duar pilo ne lo pilo ko lage hormon bupo la se ke nera tom lason duar ta ko pula ar rong tin ta hem sutawe nonanta juaru june wang lo ihum nak nase ke peneng ke tiket ke matlo ke longpo itu ma CM Tuliram sar ala lepson pe sarapan se pinang po alam ni sini bangke khor PMJY khor aibo muda te kagos blak joma from joma photo utam kiba document khujim raje diye itu cuma dikhini to moi duaro polling blockot tise ইটাও নাই এটা 5 বছর পারে হল এটা আশা করিবা ও কামপুরাটো এনে মিছা ফটো উঠিছে ফর্ম ফিল আপ কৰিছে সঁচা হৈছে ইহঁতে চুপি আছে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ মুখে কৈ থাকে এতিয়া মই কি কৰিম লোকেল ইমেজি দিয়ে নিতিয়া লগে ব্লকৰ পৰা নিতিয়া লগতে মই একো কৰিব নোৱাৰো লাষ্টকে সেইটো কাৰণে মই ৰাজক বুজাব নোৱাৰা হৈ যাম কেতিয়াবা ৰাজে মোক সুধিব কামপুৰ আপুনি চৰকাৰত ঘূৰি থাকে BJP চৰকাৰত ঘূৰি থাকে এমএছকল ঘূৰি থাকে আপুনি
সৰু মৰু ঘৰ একো দিব নোৱাৰে আৰু ৰাইজৰ কিবা এটা ডেভেলপ দিব নোৱাৰে এতিয়া মই কি কৰিম তাই এমিছে ছাৰে নিদিয়ালৈকেতো মইতো ক'ৰবাত খুলি আনি দিব নোৱাৰিম আজি মোৰ নিজৰ অৱস্থা বেয়া আজিলৈ চা মোৰ ঘৰ কি কেনেকুৱা একোৱেই নাই মই নিজে কিবা এটা কৰি কিনে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মাষ্টৰ এতিয়া 4 বছৰ হৈ গ'ল মাষ্টৰ নাই তাকো আমি লোকেল ইনষ্টিটিউটত ক'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি কিবা কিবি লিখি পেলাই দৰখাস্ত লিখি পেলাই দিলোঁ বোলে হুৰমন এতিয়া মই মাষ্টৰটো বিচাৰিব নিদিম নোৱাৰিম পুৱালামকে ওচৰত নাকলৈকে এনেকৈ লাগে একদম মাতলোকে মাষ্টৰ কৰি পোৱা আলাংডুম চে ৰিৰাং প select kuri nang po mat loke tet pas alam dom toy nang po mati kalima ni alama bang kelalo ala rara tumta than pom no Jang nipo ni phai ingkor da ke thom anar lo por phai isi apor pen koilamati degrum adolong pen motor hum pharo phora hum thom su se pache jeng ponsi wo phong asar aron loti krong thom kache tok an palisi nilip democratic forum mate NDF a candidate Avinas Ronghang aphan cheng muri pen kang thum karni togar soding Avinas Ronghang pe hai nang pu ke hang ase par umplup an pin KEC kilik apor nang te bok bom apotsi pini nilip democratic forum mate NDF mai padupon Labang suamai nilip democratic forum amai phu bilison terang pensi mai charipon lapen NDF kongchun bang benting terang pensi alohi pachinipon alohi sarpo nilip democratic forum candidate Avinas Ronghang pen mai longlam theke jaike non ke bang ji KEC kilik vote nang jogra nang pahainon bonta thekser aphan le pahainon ke thekte aphan lapen bang phu kilik apor komatne ingti ebor lapen tangka nangki pi aphan si vote jog jipuke chokchilo amoniet langnang ji ke thekser aphan si pahainang ji pusi thanpon bangso amai longlun se po prem terang lapen ari sangho NDF convener Bimal ingti Anil Teron NDF lamjai sarpo Sujit Timung lapen nilip arat kado kawe bangsuri sira bang pharo phosu se arat chitongdun Langso mepi adivasi akhaya tumta nona phongke NDF aphansi vote jogdun lapo athe keramtang BJP aphan pahailo bonta towar pencenglok thang abar saita longdon depusi pherangkia thingno ningjepon chukki hola pen Philip Tiso TK News Koving tipikal si chodon den lo nenge pabero de jipo pen vote ke jogging tonang bo donang tum in tipikal si chodon lo nenge la si pabero de jipo pen vote ke jogging ton tik tik tak ke nilip chinthur the la pen nilip papi piki la sona politics of sinali tum klem bom bulote la si vote pa phanali tum in tipan ke patoi di donatum nali tum han chuni rile thot lo long si in tiki choben nali tum plang ji bulote nili danang ron det posita in tiki choben ang thek na chepat lani ko ma ka bisi ke plang manil panang kanda tha plang lama mane in tiki choben in tiki chobe ane chu hot chu ahu wat panjo donatum election pa thui pan gali donatum la si in tiki pe ke disi pen election ka pa thui tonom nilip jingthur wekpo nilip aja klonglo nilip democratic forum lage elitum belega party funding che thena nilo komane na put hai independent ka hai he dona tumbu ASDC ning country bhoge hai ke independent galima ASDC the national political party gali registered party gali lo lata regional party nilip dongali carbing lo am have thek registered political party ke son thom dona tum BJP Congress apen CPIML lo lage rat phanale tum jong hele thanor itu me krai krai kasi independent aja kong tu ka chaino ngane ro jipan kali lo dona tum lagi nang chibino nali to praman kam nang kan pi wekpo laban chaino ngane ro telo neta Avinas Ronghang da chini lo council lo ko sonse klem nai mage rat ko sonse ki sungma ko war la ko nasi nang jima Avinas Ronghang chini pa melo la penali tum pena be la ba so election nang le tum yong si chakong la pi ni phan kang hon kang jin so nang people lo te nang li tum a farman council dam pen ka apona pan hok people lo la pen ke chaino ngane na ro pidam delo nang li to kisum na pa jogi phasi ni tum election ba thu ko dona tu dona tu yang long alam bangke lalo jasa met card yang long alam boleh pun ada itu yang long standing demand from article 344 implementation law sampai memane hempre ke hanga song yosi non claim bom tu lung sampai jong se hempre ke farmer boleh ke yang pun dah selection high get boleh card yang long farmer bangke long standing
lapen sesong buku kami lapen di lima panca semen yang dia terkaya rakyat lalu kedamtang ke development dan setat konsol gula setat non dengan siapa hoja yang dia terkaya itu kalau deh yang kemarin itu part tempo infrastructure development lapen welfare jasa rakyat kasih kurang tempo lapen deh kapatu sports welfare lapen itu lah soal tempo sports so jangan kapatu ini ada kurang tempo lagi dia buat bangun dia lah bangsa nang itu kedamtang lah Facebook long panjang Facebook long gitu politika kecil alam baik kan lam kita belum cuma kita politika kecil itu kalau soal lam kita masih kecil ada politik kecil itu kalau kecil itu politik kecil lagi itu teknologi itu politik lagi sih baru kecil itu maksudnya soal lam itu politik kecil kalau masalah itu teknologi politik kecil kalau kita nampak apa lu Panjang lo lah, anak muka cepung ke lagi lagi failure, lo nasi lah tu masuk failure ke cecak ni se lagi kan bopam lo lagi just berat tu mereka pada hujan, nasi pilih lah high statement ni baseless statement lah anggur kami lah itu tapi dari bahasa itu ni BJP lo claim according je, mana curi lo, ini berat aja kong ciri pamir ini pakai claim je, cepat jok je pun national party itu cuma jok selo, tapi national party lo pin, jangan ada dah dong ke party national party itu ini, mana kami claim pilih ban kali, kanghu corruption dan kes cepat jok kita cepat jok dia masih parti project betul. Itu malah kali itu corruption itu cepat jok ban kali ini ban kamp yang chip sih ini cuma mungkin orang parti bisa. ada ada idea macam itu corruption lo ABC lo itu bomba masalah itu bang kayak NDM tu berapa sebelum tu macam tak kayak kita argue I have a huge contribution. Society one contribute. Lots of contribution is there. Ni dan contribution is big. Hai bhana che song lo, ri bhana che song lo, lapen ni walo. Jase me duk der tu bhan che suk ni bana contribution lo nani tum social media tu lo. Financial assistance ben dang lo. Edom farmers tools ben dang lo. Farmers kit ben dang lo. Katu ka ben itu women's empowerment women's program bana welfare ban distribution program lo. Health rooms and accessories ben dang lo. Katu ka ben itu camping lo contribution lah lo. So itu mah koi sone lo. Itu mah koi sone ko bitri dong pi election tu dia plan contribution lo. A contribution take long le. No everyone knows lagi. Katu we chini that he do not have any contribution before the election. Itu ke before the election lots of contribution is done in other constituencies. Itu camping lo. Ini ke itu mas joining program pun kandidat public rally masih itu mas joining program ke ini dia suka dowek lo BJP Congress lah dan belak-belak APSL sih kalau kenangan ada harus semakin dengan presiden terlalu writing lah presiden nomor terus kan itu pilih di seluruh sudah why kalau dia itu pilih public rally pasti itu mas joining program bukan mas joining ini hal yang ketan ini awal lo mas joining program harus program ini seperti langko je alang tum dan BJP dan Congress dan SDC APSL sih kan so alang kang rai hai kalau so kang rai kerat kan itu petang weko dan itu non isi grand mas joining program ini pasti itu kalau so mangkon itu kubapon terdalam sudah kalau gitu weko Lepas ini dah dowek lo. Anda harap hengkar pulang orang keselam pun emisi ni tang jong jong pen tu lah maksud kita kan hoax. Oh lah kita so jujur lo. Dan itu aja lo tu pojok si emisi sojong. Kalau ni disiplin pasal rakyat sih lagi ni. Jujur lagi pun dan itu main my question is who is emisi of nili? Malu dia emisi. Interesting thing ni. Emisi si kalau nanti disiplin pasal pun ni jujur lagi pun ni emisi kuma lo. Abina so hang alilang mati. Oh, di. Oh, abina so emisi man milang ni cikong ampuk di. Ni ke pasal bang ke nam nani kem dan ke jujur lagi begini jujur si video. Emisi ke high tank tu ngali dono tu lagi. Kelahai lah mengaku lah kita tu malah tu lah cok cil lagi. Oh lah so bang cok cil lo totally rata kilo lah ke rata kami pakai falsi emisi pahai lo kasih jungjung lagi pun bang ke lagi election cepat cepat pahai rat pada pamang politik kasih lah so bang ke emisi ke high tank ke rata kilo jakong rata jakong kalau nak jungjung lagi kan di sini ke pasal pun ada kuasa kerap apa bang Dalam hal ini Karbi alam dalam Karbi Anglong ke non ke arta ke council district council ke long ke 70 years pare lo. Laben hala sot ke long ke itu Karbi Anglong ke 30 department dolo bangso 30 department apa tak nilip laben Karbi Anglong kan kati song di panang di kati sidang tu mah. 30 department already implemented. Kati song ke long tak hostu ke itu ke just itu ke bangko itu function se development fund bendang emisi development fund bendang lo beleg-beleg package ke itu lansi bathal lo ke je MEC long lana poisa ko MEC tumta homosti sike chelang get hanun pini ala tu ke krem se report ma di kenam ni phan chakong na pilo ni lip so chakong na pilo
MEC relief fund itu bisa ikon itu ko relief akizung kiduk dan ru Charlie ko itu man komani sung dia tuhan itu MEC relief fund ben itu anu kilo bang itu rapi itu itu bono plan ke dan membe nai admission apa posa jo hangdam aku rabdum ne deh Iklan ke depan MEC relief fund bilon rabdum dak businessman pen dang penanganan ani ini itu MEC relief fund posa joma ke piso joma mi dei pe rab me ko sala so poisa la ha complain mote rat ching to rat han rabdum lo ko isu oni han rabdum lo ke Charlie ke bada iklan kiduk jat rat pen ko staf ini lah ha la so jo ni sini pap mate nasi 30 department scheme ini lo long son scheme ba ni ma ba ke ni ba ke chini pa me no son proposal to department ko son la sita do alam ke la amut election ha lo to ni kam ke bu bela abna so hang election to ke chai lo an roji phanga ni la ka hoklam me mo bek ko an ke te ko me ko la ta within 5 months after the election नमस्कार मुन्ना जसिता मुन्ना মই লাঞ্চলে বি গলামাটি গাঁৱৰ ৰাস্তা বা ওলাবলৈ ইমান যোৱা সময়তো আৰু আমাক যি আঁচনি কেইটা পাওঁ পোৱা আছে এইকেইটা আমাক নিদিয়ে আকৌ আমাৰ ৰাস্তা বাটৰ কাৰণে বি আমাক চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমাক ঠগিলে বহুত বছৰ কাৰণে আমাক ঠগিলে সেইটো কাৰণে আমি এইবছৰ আমি তাক কংগ্ৰেছকো নিদিওঁ বিজেপিকো নিদিওঁ আমি তাই ৰভা অনুসাৰে যি আমাক বুজাই গৈছে তাহাঁতকে তাকে দিম আমি তাৰ পৰা আমি যি সুবিধা পাম এইটো আমি লাভ কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ পৰা এনেকৈ ইমানেই ইমান বছৰৰ পৰা আমি এতিয়া পাঁচ ছয় বছৰ হৈছে বুঢ়া বুঢ়ী ইমান দূৰৰ পৰা ভোট দি আহিছে সেইটো পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱত ইমান বিধৱা আছে সেইটো বিধৱা পইচা নাপায় আকৌ এইফালে বুঢ়া বুঢ়ী পইচা পাব লাগে এইকেইটা পইচা ইমান দিনৰ পৰা আমাক বিজেপি চৰকাৰে দিয়া নাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও আমাক দিয়া নাই আমাৰ কোনোবাই পইচা আমি পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱত অকল 2জন মহিলাইহে নাম উঠাইছে আকৌ বাকী নাই
sini tuh ke langsung